Šta ima carke? Kao što vidite, upravo sam kupio zadnju ekspanziju za StarCraft 2 Legacy of the Void. Za one koji ne znaju šta je to, StarCraft 2 je RTS žanr igre i u zadnjih 7 godina nosi titulu najteže igre na svijetu. U njenoj prethodnoj ekspanziji Heart of the Swarm sam uspio biti 2 puta master. Ovo je 3. put da sam ušao master, imam ukupno 2640 partija odigrane. Na globalnoj listi sam na top 8 playera, drugi sam, međutim nikad nisam uspio da uđem u Grandmastere. Sa Legacy of the Void ću to probat. Kao što vidite nisam ni u kakvoj ligi, ali sam tek kupio igru, nisam igrao, trebam 5 partija odigrat, ali mislim da će moj gameplay biti na nivou Diamonda neko vrijeme prije nego što se vratim ne u formu, već prije nego što naučim malo igru, jer je ekspansija zadnja malko izmijenjena. Što se tiče mene ko mene, za one koji se pitali gdje sam, tu sam, streamam 5 dana sedmično i streamam ekskluzivno StarCraft 2 i CSGO. Iz razloga zašto te dvije igre, zato što ja smatram da su one nešto najkompetitivnije što trenutno gaming svijet može ponuditi, jer u njima ne možete kupiti nikakve skinove niti perkove koji će vam pomoći da dobijete protivnika. StarCraft 2 malo više gotivim od Counter-a, jer je on baš baziran 1 na 1, znači samo vi i vaš skill protiv vašeg protivnika i njegovog skilla. Nema saveznika, ni teammatesa, ni ništa da ti pomogne. Ako te ne ide, jednostavno izgubit ćeš. U biti onaj koji bolje će pobijediti 95% slučajeva. Moj Twitch kanal će biti link ispod ovog videu. Nema potrebe da se prijavljujete, samo otvorite i možete da gledate. Za one koji hoće da imaju pristup chatu ili da imaju pristup follow buttonu, moraju se registrovati. Proces registracije je veoma jednostavan i besplatan je. Što se tiče streamam u vremenu od 8 do pola 9. Tako nekako stream počinje i gledam da stream traje 2 sata, to jest od 10 do pola 11. Što se tiče YouTube kanala, YouTube kanal ćemo za sad koristiti kao long play i pravit ćemo tutoriale. Što se tiče Zemira, kog malo više volite, znate ga kao PSH, on je malo sagorio od YouTube-a, nema nešto više volje ni želje da streamam, da pravi video, malo sam pričao s njim o tom. Dešava se svima. Bilo je perioda i meni kad mi se jednostavno nije ništa ni igralo. Nisu mi se ni pravilo videa, onda jednom BUM! 4-5 videa napravim long play, čitavu sagu Half-Life-a, osim Half-Life-a 2 koji je jednostavno se dio snimka se pokvario kad sam ga prenosio s PC-a na eksternni disk pa ponovo vraćao da ga uploadam. Tako da najvjerovatnije neko vrijeme njeg nećete vidjeti. Ovo je znači bila kao najava da ko želi može me gledat na Twitchu. I što se tiče PSA trebamo neko vrijeme da odmori od YouTube-a, ali će se vratiti. Eto, toliko, to je to. Pozdravlja vaš PSH stari i vidimo se večeras u 8 na Twitchu. Ćao.